Evo, okupili smo se ovde 6. put sa istim ciljem. Htio bih da vas pozdravim sve, da vam se zahvalim zato što nas podržavate i nadam se da ćemo na kraju uspjeti da ispunimo taj cilj koji nam je svima isti, a to je da dobijemo neku prostoriju u kojima možemo da održavamo klub, da se terapija pacijentima nastavi i da Paunova na neki način nastavi da živi. Pre mesec i po dana ostali smo svi zatečeni rešenjem koje je stiglo od građevinske inspekcije i koje je na neki način zaustavilo rad dnevne bolnice u Paunovoj. Na isto smo reagovali svojim okupljanjem i pokušali smo na taj način da skrenemo pažnju javnosti, a isto tako i nadležni koji su zaduženi za pitanje zdravlja u zemlji i mislim da smo na neki način i uspeli. Ako napravimo neku retrospektivu, znamo da smo posle prvog puta uspeli da dobijemo neke, da kažemo, predloge koji su bili nezvanični, ali evo, ipak ovih dana nešto se dešava u tom smeru. Da kažemo da smo se posle tog prvog okupljanja obraćali redom od ministarke zdravlja, gradonačelnika, predsjednice vlade, predsjednika Srbije. Nažalost, nikakve odgovore nismo dobili. Dobili smo povratnu informaciju od zaštitnika zaštitnika građanskih prava. To je bio jedini povratna informacija koju smo dobili. S druge strane, od poslednjeg našeg okupljanja do sada obratili smo se i nekim političkim partijama koje nisu u vlasti, ali odgovor nije stigao ni s te strane. Šta je naš cilj zapravo, zašto se okupljamo? Samo s jednim ciljem se okupljamo, ne tražimo, rekao sam 100 puta krivca, pozivamo da rešimo naš problem, odnosno da dobijemo adekvatne prostorije da bi terapija mogla da se nastavi. Da bi klub naravno mogao uz terapijsku ustanovu da postoji i dalje da funkcioniše. Imali smo tu odgovornost i prosto osjećali smo, ja lično i veliku želju, da pomognemo, znači ustanovi koja je nama pomogla u jednom trenutku, u jednim uslovima, znači životne prekretnice, bilo je ili da se ne piše biti neće ili ćemo nastaviti da živimo nekim drugim boljim životom i zahvalili smo znači, terapeutima, ustanovi, ostalom i programu koji nam je bio omogućen da prođemo, koji je živeo u ovoj ustanovi, koji je 40 godina znači, postojao i negovao sa strane terapeuta i na isti način želeli bi da omogućimo i nekim budućim pacijentima da osete kvalitet te terapije i da na identičan način uspiju da reše svoje probleme. Kažem, iz velike zahvalnosti smo reagovali i želeli bi da se to nastavi, da li na ovom ili na nekom drugom mestu. Uputili smo, institut je uputio zvaničnu žalbu, koju ja mislim još uvijek nisu dobili odgovor, o tome može bolje da kaže doktor. A mi smo uputili nebrojni broj pitanja kako u javnosti, tako i zvanično, znači putem saopštenja. Želeli smo da znamo zašto se selimo iz ovog objekta, zašto ova lokacija nije dobra, zašto se traži neka nova, ali kažem, s druge strane, ukoliko postoji neka druga koja bi odgovarala terapiji, mi smo svakako za, samo bi volili da znamo kada će to biti i u kakvim uslovima će ustanova nastaviti da radi. To su neki odgovori koje danas tražimo i danas smo smislili, da kažemo, jedan simbolični iskaz kojim želimo da predstavimo koliko nam znači ova ustanova ovde. Pozvaću kada se obrate svi govornici danas, da zagnojimo svojim rukama i telima ovu ustanovu koja je nama život dala i naravno iskažemo na neki način zahvalnost i neki gest kojim ćemo da pokažemo da želimo da rastemo da i dalje radimo. Danas će pored mene obratiti Snežana Timotijević, podpredsjednica i bivša predsjednica kluba lečenih alkoholičara, dr. Vladan Jugović, načelnik ove ustanove ovde, šef, i dr. Danica Bošković-Đukić, terapeut.